Mladio Carelić, kako i Mladio Seljvinski, ni pije rakija, ni pije viski. Той со отворено срце од секој се што прима, Младиот Царелиć е како предвремената зима. Младиот Царелиć слободата ја слави. Младиот Царелиć на љубави оди прави. Од нив не стигнува ни на бесилка да се скраси. Ех ти, млад Царелиć, кај ли си сега, кај си? I šta ja sad treba da odgovorim, da govorim, da komentarišem pjesmu ili da kažem Gordana, zajedno s tobom, jesmo li na ti pred kamerama? Jesmo i u životu i pred kamerama. Pa dobro, ako sakaš može tako. Ili da kažem kako nam je svima bilo mnogo, mnogo bolje kada smo bili u godinama na koje se odnosi ova pjesma. Čak je i čitavoj Jugoslaviji bilo bolje. To su ti prvi poslijeratni dani puni obećanja nekog drugog života, neke topline, neke dobrote. Mislim da neće biti na odmet da kažem da smo mi prva generacija, ne ti si znatno mlađa. Ja pripadam onoj generaciji koja je, za razliku od svih ostalih generacija u literaturi, umjesto programa rušenja imala program stvaranja. Da. Jer ti si bio lišen čak mogućnosti da nešto rušiš, pošto je rat sve srušio. Napisati pjesmu u doba kada sam ja startovao u literaturi, to je bilo kao zasaditi brezu u parku ili instalirati zvono na vratima, jeli? Jer su sve riječi, sve je bilo uprljano, uništeno, I trebalo se izmazano, da se iščisti. jeste. I otuda je taj romantizam generacije kojoj ja pripadam, kojeg se mi nismo odrekli normalno, ni kasnije, barem se ja nisam odrekao. Pa evo, македонската литература, ти си присутен на еден многу фин начин. И покрај големиот број на книги кои што ги објавуваш некаде од 49-та година, кога е објавена твојата прва книга поезија, па еве до сега, кога веќе наполни 60 години, меѓу таа 49-та и оваа сега стојат повеќе од 20 објавени книги поезија кои што се објавени во Југославија, потоа голем број на преводи кои што се излезени насекаде по светот. Ти си еден од оние поети кој што е популарен, кој што го носи тој ореол на популарност и ти си човек кој што секаде кај што ќе се појави, луѓето знаат за тебе, ја знаат и ја сакаат твојата поезија. Еден од меѓу првите во Македонија кој што ја представи твојата поезија на македонски јазик беше твојот драг пријател, големиот македонски поет Ацо Шопов. Вие како да бевте во една иста етерична зона со него. Што беше тоа што вас ве врзуваше? Дали се она што претходно го кажа или имаше и нешто друго што значеше многу повеќе само од едно обично познавање и пријателство? To je bilo prijateljstvo svih nas, istih generacija. Aco je nešto malo stariji, međutim, Aco je bio čista duša anđela u makedonskoj poeziji. I mislim da on do dana današnjeg, on je umro, ali on ima neko zasebno mjesto. Svi su tu negdje na jednoj strani, a Aco je negdje sam. Aco je bio jedan od neobično radosnih ljudi, pored sve melanholije koju je nosio u sebi. Njegove pjesme su jako tužne, a on je bio neobično radostan čovjek koji je volio prijatelje i volio je što je u našoj civilizaciji, u našoj eposi dosta važno. On je volio i da uradi nešto za prijatelje. Aco je recimo 65. čak objavio prvu
knjigu, prvi prevod moje poezije na makedonskom. On je imao mnogo važnijih stvari tada, to je bilo neposredno poslije zemljotresa. Ja sam mu govorio, Aco, ja sam mlađi od tebe, uzmi be, sad si preveo Šekspira, nećeš poslije Šekspira mene, ne, ja moram tebe da mojim Makedoncima prikažem, da te uvedem u literaturu jezika na kome ja pišem. Dakle, on je zaista želio da, i ja mislim da ja to malo života u Makedoniji dugujem prije svega Aci Šopovu. Docnije su to prihvatili i drugi, mlađi ljudi. Tako da ja s Makedonijom niti sam se vjenčavao, a niti sam se rastajao. To prosto traje kao nekakva zajednička sudbina. Zahvaljujući u mnogome toj čistoj, ezoteričnoj duši koju zovemo Aco Šopov. Čestitka elegija Izeta Sarajlića, bivšeg urednika Života, pisana za Acu Šopova, bivšeg urednika Budućnosti, povodom njegovog izbora za člana Akademije. Moj prijatelj je postao akademik. Danas on je nešto kao pokojni Jean Cocteau za Francusku. Kad se ponovo nađe u Parizu, moj prijatelj od sada morat će da izbjegava bulonjske šume i prčvarnice Montmartra. Umjesto za šankom sjedit će u prezidijumu. On čak nema više prava da napiše ni jedan rđav stih. Šta onda da mu čestitam? Четврта година излезе втореден избор од вашата поезија, што го направи Гане Тодоровски и препевите ги направи. Од твојата. Да, од твојата. Да, ова е некоја професионална деформација кога сум пред камера, да имаш право, така треба да биде. Во тој свој избор што го направи, ја наслови по една твоја многу позната песна, родени 23-та, умрени 42-та. И очигледно е дека твојата песна е многу отворена, има многу обожаватели и таа им помага на некои млади луѓе кои сакаат да ја изразат својата љубов, својата нежна немоќ, да се користат со твоите песни. Што мислиш ти? Дали je poezijata moćna? Nije uopšte moćna i sva sreća što nije moćna. Jednom sam ja već napisao u nekom stihu, ne mogu ja promijeniti pravac ni jednoj podmornici, niti spriječiti bilo kakvu katastrofu ove ili one vrste u svijetu, ali mogu jedan lijep dan čovjeku učiniti još ljepšim. To nije mnogo, ali to nije ni beznačajno. I u tome ja vidim moć poezije. Zaboravila si, međutim, da kažeš da je taj izbor drugi makedonski priredio i pjesme preveo također jedan od prvih ljudi iz Makedonije kojeg sam ja upoznao, Gane Todorovski. Mi smo se sreli, ja mislim, prvi put. Znali smo se preko omladinskih časopisa za književnost tog vremena, ali smo se prvi put sreli u Ljubljani na kongresu mladih slovenačkih pjesnika. Trebalo još da dođu
neki gosti iz drugih republika, ali ispalo je tako da smo došli samo Gane i ja. Mi smo spavali u istoj sobi, dijelili tih 5-6 ludih mladalačkih dana u Ljubljani. I ovo je možda zanimljivo ako imamo vremena, ne znam dokle će me odvesti ovo što sam krenuo, ova ideja da to kažem. Mi smo poslije tog burnog prijateljstva Gane i ja Ljubljanskog, odjednom su došle surove godine, 50-ih tamo godina, kada je ispalo da sam ja realistički pjesnik, a Gane modernistički, pa smo se udaljili, jer i čak jedno vrijeme mi nismo ni govorili, međutim kad prođe još jedan broj godina, onda ustanoviš da je najdragocijenije u tvom životu ta mladost. Ja mislim da je ta naša zajednička mladost i Ganeta jednostavno u Skoplju, u njegovoj Lindenskoj ulici nagovorila da poslije 20 godina ili koliko poslije Ace Šopova da se i on lati prevođenja moje poezije. Ja sam mu beskonačno zahvalan, kao što sam zahvalan i onima koji nikada nisu ništa preveli, nisu se namučili, a možda sam ja njih obradovao nečim, jel? Da, cijela ta tvoja poezija, celo to, da rečemo, bikoluvanje na svetot, to gledanje na svetot, ti na jedan način i go tolkuvaš toj svet. No, vo site tije geografiji glavната ličnost сепак е човекот. Имаш голема љубов за човекот, но во исто време чувство и за неговата минливост. Една блага тага ги обвива и најсрекните мигови. Зошто е тоа така? Pa ja zaista ne znam šta bi bilo važnije, dragocijenije i ljepše od čovjeka. Vidiš, meni su jedno vrijeme jako zamjerili, ja mislim ipak drugorazredni kritičari, što sam svoju poeziju naselio mnogim imenima. Za mene ništa ljepše nije, nema te riječi u bilo kojem riječniku koja je tako važna kao čovjekovo ime. Međutim, ja sam, da ne kažem ideološki, ali generacijski opterećen već od starta tom idejom bratstva. Malo čas si rekla pjesma Rođeni 23. streljani 42. Ja nikad nisam polazio od jednog naciona, jedne sredine. Svi u Europi smo osjetili taj rat. Jel? I tu je ta internacionalna, ta ideja o internacionalizmu, vjerovatno je, i ona je, kao i sve što je kod mene, i ona vuče korijene iz te situacije, iz ratne atmosfere, iz rata. Sve je kod mene vezano za rat, draga Gordana. Ja uvijek kažem, metak koji je prošao kroz srce Ešino, to je moj brat, rođen 23. streljan 42. Taj metak je mene definitivno kao pjesnika odredio. I tu je i taj čovjek i taj eventualni moj humanizam, ako je to, i ta eventualna nježnost i ta spremnost da uvijek pritrčiš u pomoć čovjeku, je li bila ona moderna ili ne, ja nisam u literaturi da vodim računa koji je datum na ulici, na polju, je li 57., 60., 80., mene to ne zanima. Ja pišem svoju pjesmu, a moja je pjesma takva kakva je. Da, pa mislim... Vjerovatno su to i ljudi, osjetili ljudi koji čitaju, i zato mi možda s malo više povjerenja prilaze. Nakon Struge, prijateljima s 15. struški večeri poezije. Obećajte da ćete do naredne Struge ostati djeca. Obećajte da nećete poginuti ni u jednom ratu. Obećajte da ćete napisati barem 5 ljubavnih pjesama. Obećajte da ćete čitav svijet pokušati
da učinite svojim domom. Obećajem. Ти даваш поетско толкување на времето во кое што живееш. И може би тоа е една битна карактеристика за она што ти го правиш во поезијата. To je vjerovatno također vezano za rat, ali ja sam čitav život imao jednu jedinu ambiciju kao pjesnik, da napišem sebe. Jer mislim da je sve drugo se mene napisano. Vodenica na Flosi napisana, Hamlet napisan, Ana Karenjina napisana. Jedino ja u mom slučaju nisam napisana. Pošto sam ja čovjek koji živi život svog vremena, normalno je da se uporedo sa tim autobiografskim pojavljivala u stihovima i ta biografija vijeka, taj život vijeka sa svim onim što je taj vijek žestok, surov, ali nažalost ili na sreću jedini vijek u kome ja mogu da kažem i da nekog volim i da nekog ne volim. To je jedino moje vrijeme u kome ću ja živjeti. I tako se i to vrijeme uselilo zajedno s tim ljudima koje sam sretao, sa ličnim preživljavanjima, umiješalo se u te stihove. Ćerka Raimonda Petersona. Prošle su 3 godine otkako je Raimond Peterson, crnački pjesnik iz New Yorka, boravio sa ženom i ćerkom na struškim večerima poezije. 7 dana ćerka Raimonda Petersona, nešto najljepše što se od davnih vremena mladosti pojavilo na mom horizontu, radovala je naše oči. Nikad Makedonci, predvođeni Čedom Jakimovskim, nisu radosnije pjevali svoje tužne pjesme. Risti Jačevu i Stevanu Tontiću ovo je bila prva struga bez ijedne odigrane partije šaha. Jedan finski pjesnik od tuge popio je 5 dodatnih flaša viskija. Italijani, da je struga potrajala duže, ne bi se uopšte ni vratili u Sorrento. Ipak, mada su otada prošle pune 3 godine, nisam još pročitao ni jednu pjesmu o ćerki Raimonda Petersona. O ćerko Raimonda Petersona, što niste živjeli u Santiagu 1923. godine, vama bi Pablo Neruda posvetio 20 ljubavnih i jednu očajničku pjesmu. Strašno je takvoj ljepoti živjeti u vrijeme koje se ponosi time što se u njemu ne pišu ljubavne pjesme. Lepa pesma, otmena. Овие карактеристики, всушност на твојата личност како поет и како човек, го натераа Гане Тодоровски да го каже следново.
Неговото присуство на поетскиот фестивал во Струга е речиси услов без кој не се може, вели Гане Тодоровски. А јас би рекла дека твоето присуство во Југославија е услов без кој не се може. Ти си спиритус мовенс во многу средини и за многу генерации. Ете, како се чувствуваш кога таа љубов ti se возвраќа? Pa i normalno mi je da mi se vraća. Ako ja tako prilazim ljudima, normalno je da i ljudi nešto prema meni ispolje, ne samo udarce, ne samo, jel, ne samo to što je Gane rekao, to je on rekao ovako, iz prijateljskih nekih pobuda. Da, ma to je točno. Nema čovjeka bez koga se ne može. Međutim, ja vidim da ja spadam u taj scenarij, u tu Struškog festivala. Mislim da je dobro da me zovu već godinama. Mislim da sam preskočio samo 2-3 godine na Strugi. Jer ja nisam od onih pjesnika koji se zatvore u sebe. Ja sam čovjek koji voli da se... Da, pa тоа и го сакаат луѓето кај тебе, што си ти една многу непосредна личност. Vjerovatno je to Gane imao na umu. Ja volim i da zapjevam i da popričam. Mislim da nisam od onih svađalica, što je također dobro za festivale gdje se ljudi ipak sretaju zbog ljubavi, a ne, jeli? Da. Pa mislim дека многу е добра она карактеристика што всушност и самиот ја кажа за себе, а тоа е отприлика ова дека твојата поезија, тоа си ти. Ти благодарам за разговорот и се надевам дека ќе имаме уште многу заеднички средби, не само во Струга, туку и на други некои места во ова наша Југославија која што ти толку многу ја сакаш. Ja se također nadam da ćemo imati još mnogo susreta, Gordana, i nadam se da će ti susreti i dalje se odvijati u Jugoslaviji, koja će, nadam se, još dugo da nas nadživi. Dobro bi bilo da nas nadživi. Da sam tog petka umro u Parizu, ko bi kući poslao telegram da me nema, kad bi na policiji 3 dana trebalo dokazivati da sam nekad uopšte i postojao. Da sam te subote umro u Varšavi, jedna lijepa pana bi izgubila posao, jedna lijepa pana koja se u ime Saveza poljskih pisaca brinula o mojoj duši. Da sam te nedelje umro u Leningradu, bilo bi još gore. Bijela noć bi morala da se pojavi s crnim florom na rukavu, a kažite, kakva bi to bijela noć bila s crnim florom na rukavu? Da sam tog utorka umro u Berlinu, u Neues Deutschlandu izašla bi vijest da je jedan južnoslovenski pisac srednje generacije, iznenada, od infarkta, umro u Berlinu. A ja moram
I to nije samo fraza. Da crknem na svojoj grudi. Vidite kako je dobro što nisam umro i što sam ponovo među vama. Možete da mi zviždite, možete da mi aplaudirate. Vidite kako je dobro što nisam umro i što sam ponovo među vama. Revolucionaru, hajde da ne mijenjamo svijet. Revolucionaru, hajde da ne mijenjamo svijet. Hajde ako možemo da učvrstimo ovaj jedini koji smo dobili u nasljedstvo od očeva. Divan je to svijet. I kakva su samo u njemu čuda za dušu i oči stvorena. A ti bi da ga mijenjamo. I za koji to ljepši svijet da ga mijenjamo? Pjesma je bila iz posljednje knjige, nadam se ne uopšte posljednje, već iz posljednje objavljene, koja se tako nekako i zove Oproštaj s evropskim humanističkim idealizmom. Ja imam utisak da je ovo doba kada se definitivno čovječanstvo oprašta od ideala uopšte. Na sceni su barbari, već su uzeli glavne mikrofone, glavne fotelje, već su u prezidijumu i ova naša generacija već pomalo ojađena, tužna, melanholična, silazi sa scene. Ali uprko svemu, ja vam kažem, bila je to sjajna generacija. I bila je to sjajna poezija i bilo je to sjajno čovječanstvo. Kako će sutra biti, pojma nemam, ali mislim da više nikada neće biti takvog svijeta kakav je, tako reći, do prošlog ponedjeljka bio. Hodao našim ulicama, sastajao se na našim festivalima, recitovao, pio u kafanama ili u kućama, pisao pjesme, komponovao nekakve mjesečeve sonate, glumio u životu i na pozornici. Neće takvog svijeta više biti. Thank you.